kuba impinduka zidasanzwe za TPDF na FDNB mu mujyi wa Baraka ndetse no mu nkengero zawo. Ni imirwano ikomeye neza ku marembo ya Uvira, ariko hagati aho M23 page yayo yamaze kuja mu bicu byabaye bibi cyane. Tanzania, Zambia ndetse na Afrika y'Epfo biteguye kurasa ku birindiro bya M23 muri diru nshya nyuma yuko SAMIDRC idatanze umusaruro. Hongeye gutangizwa indoperasiyo ikomeye ndetse n'ibindi bigiye kuba. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko hari abakomando kabariwe ba Tanzania bamaze kugota Tanganyika, ndetse hari n'abandi bakora muri service ya renseignement cyase bakora mu G2, aho bitangazwa ko G2 ikomeje akazi gakomeye k'ubutasi muri ene uzigenzurwa na M23. Abayobozi ba M23 muri message bahawe nabo n'ubutasi bwabo babagaragarije ko bagomba kwigengesera kuko ibintu bitameze neza, iyo coalition ishobora kuza gukora ibindi bintu. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko kuri uburujya n'uruza rw'uruhande rwa FRDC ndetse na abo bafatanyije urugamba rukomeje kugenda rugaragara mu bice bitandukanye byegereye ibice bigenzurwa na M23. Andi makuru y'ibangari aravuga kandi aremeza ko kuri ubu igisirikare cya M23 nacyo cyaba cyamaze kwitegura, aho hari abasirikare benshi bamaze iminsi bari guhabwa imyitozo ikomeye ya gisirikare babagiye gukora pass out kugira ngo baze bahagarare ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni mu gihe ariko twirwaneyo iyo ishinjwa ko iri kujyana abantu ku rugamba itahaye imyitozo ikomeye. Birero bamwe bakabigaragaza nkaho bishobora kuba byatuma urugamba itari buze kururwana neza, bagasaba ko bamwe bajyana icanzwe ku masomo ya gisirikare kugira ngo baze bafite ubumenyi bubemerera kuba abasirikare. Kugeza ubu ntacyo MRDP twirwana biratangaza kuri ibi, ariko ni n'amajwi akomeje gusakara yumvikanamo bamwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko batishimiye kuba twirwana wijyana abantu ku rugamba itabanyijije ku ikosi bijya amasomo ya gisirikare. Si ibyo gusa, mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa kandi anagarukaho cyane mu misozi ya Warikare no muri Masisi naho haravuga imirwano ikomeye hato nato ikomeje kugenda ihuza coalition ya FRDC ndetse na M23. Si ibyo gusa, Uburundi bwo bukomeje deals ikomeye nyuma yuko Perezida w'u Burundi agaragaje amagambo akomeye mu kiganiro yatanze, aho rero yagaragaje uburyo ki ibintu bihagaze ndetse agaragaza igihugu cy'igituranyi cye ko ari cyo gikomeje gutuma Kongo ihungabana. Ibyo benshi rero bavuze ko bidakwiye kuba byatangazwa bijyanye n'amasezerano yasinywe y'amahoro, aho rero bamwe bavuga ko bishobora guteza umwuka mubi ndetse no kujijisha rubanda. Ni ibyo rero bimwe mu bikomeje kugenda bigarukaho, ndetse kuri ubu ngubu bamwe mu bakoresha ikoranabuhanga barabona amakuru atandukanye agaragaza ibiri kugenda bipangwa ndetse n'ibivugwa ko habagiye kongerwa umubare w'abasirikare i Bujumbura. Haravugwa kandi ko hamaze kugezwa ibikoresho byinshi ndetse n'abacancuro biteguye kwambuka muri Tanzania berekeza mu burasirazuba bwa Kongo. Turi ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya 14/0/2026. Ni munsi rero turebera hamwe uri kugenda biba. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Info wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, tudatinze turagira ngo utubwire bihagaze gute kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba, ni ibiki bijya mbere? Nyuma yuko bigaragaye ko ihuriro rya AFC M23 rishaka kwigarura umujyi wa Baraka, yego, habaye impinduka zikomeye cyane maginga ya n'undi mu mirwano ikomeje kuba cyane muri iyi territoire ya Fizi mu bice bya hano ubundi Baraka. Yego. Saho gusa n'ubundi mirwano iracyakomeje maginga ya iri kubera naha muri utu duce twegereye Ibaraka za Swima werekeza n'ubundi Makubura ya kabiri. Yego. Ni zone n'ubundi yasizona ko bishaka gusatira zone ya Uvira. Yego. Aho gahunda ari kwirukana amakuru yacu muri no misozi kugira ngo bakureho imbogamizi z'ibitero bya drone. Bakomeje kubona yuko drone nibatabona uburyo drone zikora
bitari borohere kurwana urugamba bitewe n'uko mu 23 yabatanze udusozi tw'imirwanire ndetse n'udusozi ni point strategique mu bigendanye n'intambara. Ubwo rero icyo nakubwira gahunda ihari ni imirwano n'ubundi iri gusatira ku birindiro bya M23 biyobowe n'aba-TPDF n'aba-FDNB. Yego. Bisa nk'aho bafite misiyo ikomeye cyane yo kuba aribo bayobora urugamba muri ibi bice bigiye bitandukanye maze kukubwira. Nakubwira ko maginga n'ubundi kuva mu rukerera kugeza maginga imirwano ndacyarimbanije. Yego, ni nk'igiki cyahindutse kugeza ubu Bwana Safari bitandukanye nuko mbere byari bihagaze? Ubundi ikintu cyahindutse nuko yajyaga iba ikaba mu bika ikaba nk'amasaha 3 ikagabanuka akongera hakabonekamo agahenge n'umutuzo ikongera hakongera akaba iyo mirwano andi masaha 3 gutyo. Ikintu cyahindutse nuko maginga byabaye prolonge. Noneho byabaye prolonge bimaze nk'igihe kingana gute by'uyu munsi? Byahereye mu rukerera bisa nk'ibituzaho mu gitondo n'ubundi bamaze kubona ko abaturage batafashe umwanzuro wo gukingura. Ubona yuko imirwano iri kubera nta butike nta soko ntaki, haba mu mujyi wa Baraka nta butike iri gukora ntaki. Urabona ko nyine bamaze kubona ko n'ubundi ntacyo bakigira, abaturage batari mu nzira, urujya n'uruza rwavuyemo barakomeza kugeza maginga imirwano iracyari yose. Abaturage hari ibyago baba bagiriye muri ibi biri kuba cyabyagize ingaruka ku by'umwihariko wenda nko gukomereka cyangwa gupfa? Hari umuturage wabiguyemo kugeza ubu? Oya, maginga muri no mirwano nibo ubwabo bari gusakirana. Abaturage bari bamwe bafashe utwangushye baragenda, abandi n'ubundi bakomeje nyine kuguma mu mazu. Urumva wenda kereka nibaza guhura n'ikibazo cyo kuba wenda nk'abarya bavuye gushakisha biri buze kubagora bitewe n'uko inzira zisa nkaho zitameze neza. Inzira iri gukora n'ubundi ni nke cyane. Yego, Bwana Safari, mu yandi makuru ahari biravugwa ko mu ijoro ryo ku itariki ya 13 bikira ku itariki ya 14 konvoye y'abarwanye mu Ventura yavaga mu mujyi wa Bukavu yerekeza mu gace k'ubucukuzi bwo mu y'agaciro ka Twingiza Mining yaguye mu gitero cyateguwe n'abarwanye b'Abazarendo ahitwa Kidobodobo muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru abivuga, abarwanyi 9 mu Ventura barishwe biciwe muri icyo gitero mu gihe abandi 4 bakomeretse. Aya makuru aracyakurikiranwa kugira ngo hamenyekane uko ibintu byifashe. Ni amakuru umaze kwakira amaze gutangazwa n'ibinyamakuru byo mu burasirazuba bwa Kongo. Wakomeza Safari no kuzindi axe ukatubwira uko bihagaze. Tugenekereje no muri ibyo bice n'ubundi maginga biracyafa nk'ibikomeye, ariko ni uburyo bwambush n'imirwano. Kuko mu isura y'imirwano ntago uretse iyo muri aka gace isa nkaho iri kumara igihe, ariko mu tundi duce tutagiye kure naho ngaho kuri Twiza Mining naho haboneka amambusha agiye atandukanye, ndetse hakaboneka no gukozanyaho bya hato na hato bitewe n'uburyo bashaka nyine kuba bakura na AFC kuri ibi birombe by'amabuye y'agaciro. Urumva ko n'imirwano naho ngaho isaha ku isaha igenda iba, uretse ko igenda iba mu byiciro nk'uko nako bitamara iminota myinshi. Hari n'iyiba bikamenyekana haciyeho iminsi 2. Urumva ko ni uburyo bw'imirwano bwadutse maginga bigenda bera mu axe agiye atandukanye bitewe na program ihuriro rya FARDC bihaye bwo gutera ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Yego, usibye naho muri Warungu nakubwira yuko no mu Mikarati aruko mu ishyamba rya Mikarati naho rusibanye, aho n'ubundi FDN bishaka akwigarurira ahahoze ari ibirindiro byaho babakuye. Ubona ko n'ubundi gahunda ari y'umujyi umwe n'ubundi kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakongera bakigarurira ibice n'ubundi bafashe. Kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza cyase deployment y'abasirikare bihagaze gute? Nihe kugeza ubu watubwira Bwana Safari yakomeje kugenda hajyanwa abasirikare benshi ugereranyije n'ahandi? Nakubwira yuko hari abasirikare n'ubundi abimuye
mu basirikare bari berekeje i Karemi bavuze ko ari ab'Abarundi, ariko harimo abasirikare n'ubundi bo muri Afurika y'Epfo nabo bari baje basanga n'ubundi 390 baherutse kuza nabwo. urumva ko bari kugenda bakora deployment mu bice bigiye bitandukanye, bamwe baturuka mu bindi bihugu mu buryo bwo kujijisha. Ariko icyo nakubwira cyo bitewe n'ikikango cy'uko mabuye bacu bageze i Karemi, bakomeje kuzana abasirikare benshi muri uno mujyi wa Karemi, aho maginga yamaze kugira abasirikare benshi kandi ibihugu bitandukanye. Navuga ko hari abasirikare b'aba FDNB maginga nibo bari ku ruhembe rw'imbere, nibo bari kugenzura ibikorwa byose muri uno mujyi wa Karemi. Ku kibuga cy'indege cyaho nibo bari kuyobora, nibo bari gucunga umutekano w'ikibuga cy'indege. Bigaragaza neza ko bafite nk'ikintu biteguye gikomeye bitewe n'uburyo bakiriye abasirikare bagiye batandukanye kandi bakomeye. Bavuga ko abasirikare bavuye muri Afurika y'Epfo ari abasirikare bakomeye bo ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza cyangwa se abahunga bo bihagaze gute? Hari abari kugaruka mu gihugu ko abahunze tuzi ko bari mu buzima bubi? Oya, maginga ya ntabo n'abagerageje kuza abarapakiriwe, ukaba ufite udufaranga ngo nupfa gutanga udufaranga akaza mu ibanga rikomeye. Udufaranga duhande? Duha nyine abari ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi n'ubundi baba basa nkaho babagayidinga, kuko bo barasa nk'abari controlled, bararinzwe. Uburundi bwamaze kohereza abasirikare Karemi, wabitubwiye. Ese nyuma yo kugera i Karemi bahugiye mu biki kugeza ubu Bwana Safari? Maginga ni gushyira ibintu ku murongo, ni gahunda yo gushyira ibintu ku murongo niyo barimo. Maginga batangiye gukora imikwabu ikomeye cyane, baka ibyangombwa, ndetse maginga nibo bari gukontorora nyine ku kibuga cy'indege, abagenda ku kibuga cy'indege ndetse n'abinjira. Urumva nibo bahaye misi ikomeye yo kuba abakontorora umutekano. Ubwo byumvikane ko bagiye kugenda banagera ku rugo ku rundi. Niyo gahunda ngo barimo. Niyo gahunda barimo kugeza ubu. Haba wenda hari umusaruro wakitegwa na FARDC ko iyi support babonye cyangwa se imbaraga nshya zaje zaba zigiye guhindura urugamba noneho ikaba yagera kuzo yifuza? Biragoye kimwe ko bishobora no gukunda bitewe n'uburyo ubona uburyo babipanzemo. Ubundi byabaga ari akadubayi, ariko urabona ko noneho nyuma yaho n'ubundi bagiye bagaba ibice bimwe na bimwe bakabiha abantu, bagasa nkaho bagenda ku murongo umwe. Urabona yuko basa nkaho bihaye gahunda ifatika ishobora kugira icyo ibyara, baramutse n'ubundi bakomeje no murongo bihaye wo kugenda bagabana inshingano. Zaswima uzi ko ubeswima uri muva Imbaraka uhita ugwa ahantu bita Munene, ukava Munene nyine uhita uzamuka mu musozi wa Pemba, noneho bikaba byagufasha guhita nyine witegera za Makobora. Urabona rero niyo mpamvu ubona ibitero byose bakunze gukoresha bikunze kuba imfabusa. Yego Safari, ubona imirwano ikomeje kugenda. Maginga ya wenda ntabwo navuga ko ino mirwano yabuze icyo isiga. Hari abasirikare benshi bagiye bapfa, ntabwo najya muri detail, ariko ku mpande zose bapfuye. Maginga ko bivugwa ko Burundi bukomeje kugenda bwohereza abasirikare, bari kubohereza mu buhe buryo Bwana Safari? Bari kunyura he ku bice byinshi mama kwa 3 isa nawe yabyigaruriye? Abasirikare kugeza ubu nakubwira yuko wenda babona ko bahava n'abasirikare barungikiye muri uriya mujyi wa Karemi. Abenshi rero babonye basa nkaho bakora deployment bava muri biriya bice. Navuga yuko hari abasirikare benshi bari muri uriya mujyi wa Karemi ku rwego rwo hejuru. Yego, Maginga rero iyo babonye nka deployment ikozwe ibiturutse muri biriya bice, kuko nta musirikare uri kuva i Bujumbura, bitewe n'uko abasirikare bamaze kugera muri ibi bice rwose ni benshi. Ntabwo mu basirikare bamaze kugerayo haba hakiza abandi, kuko abasirikare bo barahari. Nakubwira yuko
abasirikare byibuze bari mu bice bya Bibogobogo ntibagira ingana, abari bari muri puwezeho basa bagiye gukora ibirindiro, ndumva hari aho bayirukanye muri puwezeho bakajya gukora ibirindiro muri za Bijanda na Katongo no mu Ngoma, naho hari abasirikare benshi muri ibi bice. Noneho ugakubitiraho abari Baraka ntabwo bagira ingano, ugakubitiraho abari mu nkengero n'ubundi muri biriya bice bya Mwenga. Ndakubwira ngo abasirikare ahubwo ushobora gusanga nk'igisirikare cy'u Burundi nka 80% cyose kiri muri ino side Kivu. Nicyo kintu nagutangariza. Ubwo rero ababona wenda baza nabo bagenda bimura bavana mu bice bimwe na bimwe bajyana mu bindi. Yego. Ubwo rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi kitanoroshye. Yego. Kiri ku rwego rwo hejuru, ubona yuko imirwano ikomeje kugenda ihindura isura. Nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi ba 23 ibonye ko nta yandi mahitamo, urabona yuko n'ubundi ishaka gufata point strategique zo kuba bafunga aho imisazi ituruka, nyuma yuko bakuye mu mujyi wa Uvira barashaka gukuramo n'uno mujyi wa Karene. Ubwo rero urumva abenshi bari kwanga byakunda gute, byakora gute, kandi ibice byinshi bya teritwari ya Fizi bitari byajya mu maboko ya 23 n'ubundi ntabwo wafata utu duce ngo wizere ko dufite utari wakuramo ziriya mbogamizi zo kuri biriya bice n'ubundi bituruka muri Tanganyika. Magingo aya navuga ko isaha ku isaha naza kukubwira ko Baraka yarangije kubatombe ndetse na Kareme yarangije kubatombe. Ikindi nuko tunyarukiye muri Nord Kivu, yego, ibintu bikomeje kuba bibi cyane, aho magingo aya nka 70% yaba iri mu biganza bya 23 biturutse ku kababaro makumyabiri yahuye nako n'ubundi muri ibi bice bya Buhaya. Za drone zarashe ziva za Kisangani zikarasa ububiko bukomeye cyane bwa 23. Ibi byatumye 23 n'ubundi ifata umwanzuro ukomeye cyane, aho n'ubundi bafashe n'ubundi tuno dusozi, na n'ubwo urumva ko hakiri imirwano, ariko bisa nkaho n'ubundi ari nko mu gusozera, kuko bamaze gufata nka 70% kuri no teritwari ya Warikare, aho ubona yuko bwaba ari ubushobozi ndetse n'ubwitange bukomeye bw'inyeshyamba za 23, nyuma yuko bamaze kubona ko Warikare nibatarikuramo abaturage bo muri biriya bice bya Masisi bari bukomeze guhura n'akaga gakomeye. Urumva rero ko 23 mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye iri kugenda ikora ibikorwa bigiye bitandukanye. Yego. Nakubwira yuko bafashe udusozi twiza, n'ubundi tugaragaza neza ko hano Warikare isaha iyo ari yo yose bayikuramo yose, bitewe n'uko nakubwira yuko Warikare wenda ku bantu batahazi n'ubundi hana imbibi na Masisi. Urumva rero kuri hana imbibi na Masisi ikaba iri mu biganza by'aba 23. Urumva ntabwo byaza kuyorohera, ntabwo byaza n'ubundi ikorohera 23 gucunga umutekano w'abaturage bari muri Masisi, bitewe n'ibitero bitandukanye bigenda biterwa n'ihuriro rya FARDC ndetse na FDLR baturuka muri biriya bice nyine bya Warikare, bakaza bakanasa mu baturage, bakica abaturage ndetse bakanasa. Ubundi umutekano ntabwo ushobora kuboneka n'ubundi ino Warikare itagiye mu biganza by'aba 23 kugira ngo bizere umutekano. Ubwo rero nakubwira yuko ubu tuvugana Warikare yaba ari tombe, kuko njye sinatinya kubivuga, kuko uduce dusigaye ni duce cyane, nakuvuga ko haburaho 30% kugira ngo ibiri mu biganza bya 23 yose. Kugeza ubu Bwana Safari biravugwa ko Abatanzaniya bahari
bo bahagaze gute muri ibyo bice dusubiye inyuma muri Sud Kivu Ibaraka? Bo bari gukora iki ku bijyanye n'umuvuduko wa M23? Ese bahagaze he? Ese amato yo muri Tanganyika byavugwaga bazanye aracyahari, bihagaze gute? magingo ya mato ntari gukora, icyo nagutangaje aracyahari, amato araparitse. Nakubwira yuko bari ku mirongo y'indera y'urugamba, nubwo nari nakubwiye ibyavuye mu biri ibyo gutangazwa mu mirwano n'ubundi abasikiranije kuva mu rukerera. Magingo y'Abatanzania 43 bamaze kubasigira ubuzima, 51 ba FARDC, 32 ba FDNB na 64 b'Abawazalendo. Magingo ya naho M23 yo M23 kubera ko ariyo iba yatangaje akenshi na kenshi, kugira ngo wenda tumare n'urujijo kuri ku bantu baba baduteze amatwi, ntabwo bashobora nabo kwinenera. Hari igihe bavuga ko ari igikuba, ariko hari igihe haba haguye abasirikare benshi bitewe n'uburyo baba bari kurwana ku rwego rwo hejuru, kuko baba bakoze imbaraga kugira ngo bakushinye cyangwa basunike aba basirikare bagiye batandukanye. Bo ntabwo bashobora gutangaza bitewe n'uko aba ari uburyo bwabo bwiza bwo kuba banagira bo kugira ngo badahahamura bamwe. Ikindi kandi urumva bo babasha guhita babakuraho, ntabwo ari kimwe n'aba ngaba babarekwa ukabona nyine bahise bagaragara. Urumva nyine ntabwo wahita umenya kereka ari bo ubwabo iyo bitangarije ku giti cyabo kwema, ariko ntibakunze gutangaza umubare n'ubundi abasirikare baguye mu rugamba. Yego, nicyo nakutangariza magingo. Niyo mpamvu rero nkubwira nti hano muri ibi bice n'ubundi birasa nkaho nyuma yaho n'ubundi ubona habayeho n'ubugutanyo y'igisirikare cya FDNB na TPF, aho bashakaga kwirukana FARDC n'Abawazalendo ngo n'ubundi biyoborera urugamba aribo barwana kuri ibi bice. Byaje kurangira n'ubundi byanze, ubona yuko bongeye bagasa nk'abasubirana, ariko ku mirongo y'indera y'urugamba urabona ko batari kuhuza ku rwego rwo hejuru. Akaba ari nayo mpamvu bari kugenda bakubitwa mu bice byose bigiye bitandukanye. Nakubwira nyine muri ibi bice n'ubundi bya hafi neza n'umujyi wa Baraka, ndetse no muri ibi bice n'ubundi bya Swima na Munene. Urumva ko n'ubundi nta ikindi nakubwira nuko bari kugenda bakubitwa ku rwego rwo hejuru. ku bijyanye n'abiripotinga byo bihagaze gute Safari, tugenda tugana no ku musozo? Uretse Abawazalendo bakeya cyane cyane b'Ababembe, magingo ya nibo bakomeje kugenda biripotinga, kuko bamaze kujya hafi ka 70% bamaze kuyoboka M23. nicyo kiri kubafasha kugeza ubu, nicyo nakubwira. Kubera ko muri ibi bice Ababembe bamaze kubona ko M23 ibyo bavuga bishobora kuba ari ukuri, ndetse ubona yuko akenshi na kenshi aba Babembe n'abaturage babo ngabo n'ubundi usibye no ku ruhande rw'Abawazalendo b'Ababembe, bo bari kuri gahunda imwe, ku murongo umwe wo kuba rwose bashyigikiye izi nyeshyamba za M23 ku rwego rwo hejuru. Yego bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa bose bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane, dusoreje ngaha. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.